大家平安，有的vai tu soal kajam zaman, nama kacina sudibat. Saka tu soal kajam zaman, aurja sopui na kaino semas, imazeta bincika ni Yohana tiga mia sangasan. Imazeta tiura suratan, imazeta ita kayang patuta puluh katu dosa kayang. Yohan Isu sanjang ita usar节。拜，kini menemu ada kama semas, kiliwa karawa secara nujen. Mavana sipaka alakanga noa semas secara nujen. Pai, pa uli tu alak iten noa semas. Au ini ka sikelang tanutin noa ika cawan ayat tua. Ini ka na kemelang toa cemas daya maju. Laku sini kiliwak tutu ala kangaiten noa cemas. Au ini anangka malarai tu uri nama kuda itin nu tevril. Lakwa kemelang itin tu na mapatsunanga ti kiri situ. Kitena na sejajaran nanga daya maju ayatwa uri patsu nanga itina maluai tu nama kuda di maju au ati manga no izwa chua puzangaran tai kiri situ kichinki ya kimaju varung anamaya toa nama chinki ni kiri situ. Sepasario ati manga pautsu banga toa pinenet noa semasa kakudan au pautsu toa pinenet noa semasa kakudan mavana pasario kemelangmo toa sinika mapatsu ni kiri situ uri amurip toa pasarisario noa timai manga pai timadu nekaangatan no pasario manasika na kita belanga parau tai kiri situ ati manga ini ka sepasario sepasario ati manga ini anaka patsun ini anaka kemelang tai kiri situ la kakedian ula ini ka mona pasakaurawi noa timai manga azwa pasusu toa nangwangwa mavana nangwangwa acau anamayangata tai kiri situ nangwangwa azwa sepasari-sariu namasa nalak ni satan ayatwa ti satan sepasari-sariu akemasi patagil sinika mapatsu noa alak noa cemas mavana uri amuri petua kini pusensengan ni satan anamasang alak noa cemas ati manga ini ka sepasariu ayatwa na semulev angata toa cemas au ini ka makaya sepasariu ayatwa nama sanala kanoa cemas mavana ichu ata sikelangan tu namana tima marka ala kanoa cemas tu mana tima marka ala keni satan tima nga ini ka napasusu to nangwa akakudan sa ini ka na kiliwa ketua vitek ni maju ini ka nama sangala kanoa cemas rinanda kemasi patagil turu para kiliwaliwaki aya maya patswatsor te kai pinalawakan ni satan sa uchina vitek ni maju aku azwa anak emsi to vitek nuaya iten ayatwa na kuya asikudan ni maju au asikudan noa vitek na ngwa achu kai noa cemas sinwichi ke mazai to
约翰一书的3章1到12节，叫你那带给你说不会那个malu。都说个zaman sini putarawan janudin，我们都会像他呀，我们都会像他。成为基督徒并不表示不再受罪恶所苦，仍会面对老我的诱惑，吸引人回到过去的错误。今天的经文提醒我们，不是靠自己的努力去胜过罪，而是因为知道我们是上帝的儿女，就不再继续犯罪，使我们能挣脱罪恶感，不再因受诱惑而自责，反而努力保持纯洁，让自己的生命不断改变，可以越来越像基督。cuma na sini pabupicu dan cintu soka jaman-jaman， 我们都会像他。sakatu soka jaman-jaman na sini默想dan间，我如何面对自己的罪恶感，如何从罪恶的挣扎中走出来。Sina dan cintu soka jaman-jaman aurita kilmunamin， 我如何面对自己的罪恶感，如何从罪恶的挣扎中走出来。Sina dan cintu sakala jinakinamenem。主啊，我知道你爱我，求你让我深深感受你的爱和接纳，让我因这份爱而改变，并且越来越像你。奉主名求，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama katina sila-silang sumupo to kaino sumat latina na kamilang to mawana sini putarban tu so kajaman-jaman tanudin，我们都会像他呀。所以拉吉娜娜给情给拉吉娜娜自己的生命不断的改变，拉吉娜娜带来的到什么？我们可以越来越像基督。现在当今都做个zaman-zaman， lamana suliva都做个你davan， lamana namangwa都做个zaman-zaman， 大家心里帮多开诺什么，爱个那宝贝手，大家平安。